Pozdrav svima. Ako bi me neko pitao šta je to samopouzdanje, rekao bih da je samopouzdanje čudotvorno sredstvo koje na izgled jednostavnu stvar može učiniti posebnom, a bez koga posebna stvar postaje jednostavna pa čak i banalna. Samopouzdanje je unutrašnji osjećaj sigurnosti i vere u sebe, zbog čega se i kaže da je samopouzdanje najlepši ukras na čoveku. Razlozi zbog kojih nemamo samopouzdanje bili bi sljedeći. Previše smo kritični prema sebi. Neretko sebe osuđujemo bez pravog razloga. Vraćamo film na događaje koji su se desili i razmišljamo o tome kako smo mogli da reagujemo u određenim situacijama, što nam oduzima i vremena, a i energije. Zatim, nismo odgovorni prema obavezama koje imamo i često se dešava da planove koje smo sebi postavili pomeramo i zbog toga se nađemo u situaciji kada osjećamo nervozu i nesigurnost. Previše pažnje poklanjamo tome kako nas drugi vide. U želji da se dokažemo, najčešće ispadamo smešni. Nedostatak samopouzdanja može da se manifestuje i kao uticaj sredine na nas. Na prvom mjestu je porodična sredina. Roditelji su tu da nam usade određene vrednosti o svetu i o životu. Ako imamo preterano dominantne roditelje, imat ćemo bojazan u izražavanju svojih stavova i emocija. Isto tako, ako su nam roditelji previše nesigurni, oni će svoju nesigurnost da prenesu na nas. U ovom slučaju potrebno je više rada na sebi da bi se steklo samopouzdanje. Na drugom mjestu, društvena sredina je ta koja utiče na nas da imamo samopouzdanja ili ne. Najbolji primjer za to jeste kada menjamo sredinu i kada se suočavamo sa uklapanjem u novo društvo. Tu može doći do komplikacija. Poslovno okruženje je izuzetno važno. Ako se naš rad ne ceni dovoljno ili ako ne dobijamo dovoljno poštovanja za ono čime se bavimo, osjetit ćemo nedostatak samopouzdanja. Ljubavni odnosi imaju veliki utjecaj na naše samopouzdanje. Ako je partner previše zahtevan i nameće svoje želje i stavove, osjetit ćemo nesigurnost i nedostatak samopouzdanja kao reakciju na to. Samopouzdana osoba je slobodna i nezavisna, osjeća sigurnost i veru u sebe. Zato je veoma važno da o sebi stvorite takvu sliku koju bi postepeno trebalo da sprovodite u realnosti. Da biste to postigli, trebalo bi da fokus interesovanja za potreba i mišljenja drugih usmerite na sebe. Pritom ne mislim na to da postanete sebični, već da više cenite sebe i svoje potrebe. Neodlučnost. Ne možete biti samopouzdani ako ste neodlučni. Uvijek treba da znate šta želite od sebe i od drugih. Određivanjem ciljeva i smjera kretanja vašem delovanju postižete da uvijek znate šta je najbolje za vas. Cenite svoje vreme. Uvijek imajte na umu da je vreme zlato. Zato se ponašajte tako da pokažete koliko vodite računa o njemu. Trošite ga na ono što volite sa osobama koje vam se dopadaju. Novac. Mnogi samopouzdanje vezuju za količinu novca. Međutim, novac može da bude paravan za nesigurnost. Ponašajte se kao da vam ništa ne zavisi od novca i vidjet ćete kako vam on više neće biti merilo za vrednovanje ljudi. Problemi. Pokušajte probleme da rešavate sami. Krenite prvo od onih najlakših. Nemojte stalno pričati o njima i time opterećivati druge bez preke potrebe. To može da stvori određenu zavisnost i često dovodi do toga da okolina počne da vas izbegava. Nikome ne trebaju oni koji stalno pričaju o problemima. Ostanite optimistični i život gledajte sa vedrije strane. Suočite mišljenja. Nemojte se bojati da mislite drugačije od drugih. Time pokazujete da ste osoba koja ima stav i ume da misli samostalno. Zauzmite stav koji je skladan sa vašim mišljenjem i karakterom. Svako od nas se nalazi u nečemu. Nađite ono što volite i posvetite se tome. Vremenom ćete u tome postati dobri, pa čak i izuzetni. Na taj način ćete svome životu dati smisao i steći dodatno samopouzdanje i stabilnost. Na kraju vi postajete ono o čemu govorite i mislite, pa se zato usmerite na ono što u vama izaziva radost i sigurnost. Pozdrav
Do narednog videa.